Kabupaten Tabanan, ngelintangin bidang peternakan dan kesehatan hewan mastikayang kewentenan hewan kurban. Inggian sampi wiadin atos siden dagingin pebuat kramane ritat kale idul adha. Kewentenan hewan kurban inucap taler keuningin ngelangkungin pebuat kramane. Anutin data Dinas Pertanian Tabanan, pabuat hewan kurban nyangre Idul Adha kauningen ring papitu kecamatan. Inggian ring kecamatan Tabanan, kuentenan sampi potong mewah atos kantos 103 ukud, raris pabuat nyani 106 siki ukud. Raris ring kecamatan Kediri kuentenan sampi potong mewah atos, wenten 307 ukud, pabuat keramani 114 sil ukud. Ring kecamatan Kerambitan kuentenan hewan potong 303 ukud, raris pabuat nyane wantah 3 ukud. Selantur nyane ring kecamatan Slemadeg kuentenan hewan potong kantos 300 ukud, pabuat keramane wantah 11 ukud. Ring kecamatan Pupuan kuentenan hewan potong 504 ukud, nyanging pabuat keramane wantah 19 ukud. Ring kecamatan Baturiti kuentenan hewan kurban langkungan kali talian ukud, nyanging pabuat keramane wantah 56 ukud. Raris ring kecamatan Penebel kuentenan nyane telung ngatak 5 ukud, nyanging pabuat keramane wantah 11 ukud. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Tabanan Gede Eka Parta Ariana Kalahi Lintang Mausang, pabuat hewan kurban anggen Idul Adha wantah ring papitu kecamatan. Tur kuentenan nyani sampun sida nagingin, tur wenten taler sani sampun ngelangkungin pabuat keramane, sani ngawinang Tabanan kedadosang oleh provinsi untuk melaksanayang perdagangan hewan kurban antar pulau. Ring sajroning mastikayang kuentenan hewan kurban inucap aman konsumsi pai ketandani ngelintangin pusat kesehatan hewan puskeswan sani wenten ring kecamatan Pajang laksanayang panureksan. Pemargi nucap nyayubin antemortem anutin penampakan kesehatan hewan saking luar kantos bagian mulut postmortem nureksain daging miwah organ dalam hewan. Lianan punika hewan kurban saneka tumbas patut madui surat keterangan kesehatan hewan SKKH. Sampi sanika potong mangdani sampi muani tur sampun poli vaksinasi penyakit mulut dan kuku PMK. Panureksan antemortem kerancanayang ngawit kemargiang kali rahina kantos tikang rahina ring samian kena pemotongan hewan kurban. Selanturnyane postmortem kemargiang nemonin rainan Idul Adha. Bisnis Bali nguningayang.